Adom TV Premtobre Kasee no so na ene ababeto edwa se won we kra pomdin si achi ba card anka no bi wo ho ma yenye won sika kra no ebi mo fa ho na woje wo musika na no na Bono East mantam ne mo so aforo akwasi adujan eden sembi tuja chimo sa report ahodo na won nyina no obehwehwem na ba bia mra ne da na wo so wo de to de bebo no nso ene ne bedi sede tie Adom Kasee etoso Womusa National Health Insurance Authority edi abetu dwase apomdia so ya hodo a wode wonka otuetue ni nyina de na nso apomdia adwumayefuo yi agi omanfuo sika ede ohaw akwakoto wono a ekura apomdia nsi echiba kaadi eso annual stakeholders meeting a ekoso anu wode adwendwen ekwayo befa so aboa ama apomdia nsem akonkan ena Bono epoye mantemu so afo kwasi adujan edi tu dwase e wosempanifo yes anhwehwemu ni yi. It is only the claim system that will check these inconsistencies and ensure that beneficiaries, and for that matter, the government gets value for money in providing accessible and affordable health care to the people of this country. To this end, Mr. Chairman, we need a passionate support and constructive input of everyone in order to streamline the claim system to benefit the scheme. Enwachi and a director wono and a damedel belt NHIS ano ojotwene bo akodua ensidi tu dwase asoyene ye de betimi bia sebeye se sika gigea ekoso ewa pomdia so ya wodo no etu betwa. The NHIS challenges kakra ho yenya reports free members why say if you home register omo cost asle eji omuska and to attend committees our districts regions bi ekra wo national IFN Recruitment Committee a omo ehwese ye investigation any sanimo no ehwemu na yehu baby asanimo ne koso na afi yetuhu anamo ne asoso ano entisisi ameno kasa de ye committees a eye adwuma nse emre enche bia no sa complement issue ni nyina no etu betwa.